Hey guys and welcome back to my YouTube channel. Gitini ka ni last day exam je ang nong no agi no sajaga ni vlogo an exam ngui tongo hnai gitini ka ni last exam end term gain ke tabang university thanai te an exam 2 o'clock ni sim starting nai so ang tabak 12 o'clock ang advanced reading nai tam ni ke kisa thanai leading nai kang to line gari bai thangu so gari ni kon thik krai bufur ta mangui thang Gabon bagai ang tabuk reading itongo ang uniform to kan kha ni tabuk mai rokcha naya kunai te sans ang nong reading man tabuk funok nai kyang tam use khap to norok ani agi rogo nukhna ta to nong tabu funok nai ang ke mo use khaye plum ni toner abo ang abo full mani au bai gang ke 2 times kha ang bono market chaja go abo full fun siming an skin ok saka ang kono khai to yado promotion ni bai khai to yado but ang kubuni sang full fun siming ang angan skin tune market chaja kha gyang abono cotton bai funai but flesis gang pula shake khai nai dorong already sajak gyang abo fulai thangu tam ni gang cam sike shatung te sunscreen bang use ma khaya agi ro gang sunscreen no use khaya mana ngam sunscreen no get khaya ngake on pahingang doctor bai saja ka sunscreen full di front pimples marke phai gan skin of pula pimples marke phai man rong nukhna ani ma khango gang ke ang doctor nai ja khan bagai tam ke marke bari thanga pimples gang ke pimples ya na acne sing thang chu gang ke am se ke bangai thang gang doctor nai ja kha then doctor sakanam te hinai that sunscreen apply khai di tai ana medicine khabo acne ni te sa jang tablets rok bo kha gang kaun por hingke khamka hingke ang abo doctor no mane ang abo full mani ang sung hor ka sa no ban skin bai ka doctor sau ki matching hangke full di hingke amang ta ba apply khai tung no rok bo full na sakang doctor bai consult khai di hayo use sa khai di hingke skin problem nai head ba hingke ta ke all type skin ni to skin no full manu Ikaw pa ang serum use khainai kisa 5 minutes or 10 minutes pore or else kisa 2 minutes or 3 minutes pore ang apply khainai dati or serum ma pore yang tanyong no ani internship 11 siming nai anong no sajan internship nai hunai ke 11 siman internship nai ke nong na bo funuk nai ang but tam khaina bo funuk manglak funuk maya fuwa hun bagai gain ke panang nong noi thang marok phai marok funuk nai ke apply khaibe kyang narak adang si doang ke satung ma sa khan ke na ani ma khang rok sa rok am sike moto go mane market moto khayan basak abon bagai sunscreen no apply ma khai gang ke am khang ki timing asni agyang already ready khai tong nai tawa mu use khai tong mu use khai nai serum abo plum ni no mua song phai cái này guys thì mua song phai này yu tong đi mua song phai kya kitabok ang bo use khai nai sunscreen plus moisturizer Di bonus ya? Aku tak sudah motong. Nggak, tapi tak. Lah kamu kan juga tuh deh. 오늘 발로 갈키게. Nâng sáng sắp còn Cái gói nó bự. Rồi cái cây cam cái còn thứ nào? Nggak, Jigi. 오늘 가 가자게 됐다.
되게 또 밀자. Tao thang cái tùng cũng cảm ơn hai tùng ăn nó đi rồi thì làm cái ô tô rồi đó. Cái bộ ta cái ác cái gì, cái bụi